Kardom pin Karbi prime time birta long pen kato kavya phantame Kardom na pazuri. Tangte pin Karbi prime time birtang ton pen arjui. Pining di purong su piang bong kep asat lang along number kilong ki ongnai abang pabang piat mapan archo si hirzume pazersi Rosmi Kropi Memorial anong e pazar pontang. Diphu Lekhika Samaru Samiti Pen 2001 Mate Surihini Ra Isianikan Pen Kibi Kapangcheng Rosmi Kropi Memorial Anong E Pining General Angbong Kep Asat Lang A number Ke Ongnai Biswajit Sarmang Lapen Ke Inglong Akhayang Bong number Kelong Ke Ongnai Lumarson Timung Aphan Archu Ponsi Nong E Pazar Pon Last one Nong E Rosmi Kropia Sarpi Gitanjali Das Pensi Pazar Pon Karalitang Rosmi Kropia Lamu Lapen Kaprek Alam Tokbang Pabitro Bora Rakibudin Ahmad Atum Ningjesi Rataphan Aning Paro Lumarson Timung Apu Lunsi Timung Pencenglok Pinangan Arpukedo Abang Pabang Piatum Cetok Vosik ni Pai Sir Kiaparani Por Pai Ketom Arni Kang Sama Por Malom Rongjang Phong Owechari English MA School along HSLC, HS, BA, BSc, BCom, Lapen MBBS ke untuk natumapan Rongjang Phong Arong along. Lutherly also marapan Karchu, Lapen, Than Pare Ajame Kipadupo. Bangso Ajame Kedeng Ponalong, Lokeswar Dogbi, Rongjang Phong, Arong Asarahin Pen, Meichari Ponsi, Surihini Ra Inkoira Kethom Pen. Ingkora pli asengkan satlang kiundun MBBS, BA, BSc, BCom, HSLC, lapen HS kiundun auso maratumapan karcho lapen an sose ke paprang dun thekji aphan than paria jemekta pedolo. Bangso amaya long alhi sir puaman pen Professor Ranjit Hanse, Department of Zoology, HOD, Chopha Pangjang alhi atum Professor Hempri Terangpi, Department of Botany, HOD, Professor Philip Taro, Department of History, Lason C. Chopha Alhiatum, Owechari English ME School Headmaster Tharisa Hansepi, Homsira Bepi, Headmistress Longri LP School, Sartherongpi Karbi Anglong Rong Asarame Bidisar, Harsing Ronghang Karbi Anglong Rong Asarame Kongchunbang, Ramperon Vice President Karbi Anglong Rong Asarame Yatum Chetongtu. Lapen rongi siara cetong dunsi ardi pidu. Anparata pinibangkre po awso maratuma phan archo ponlo. Lo kacharuli awso maratum ke kongchirui mate kusia sonangchi. Athe angdeng ingtui ong kacharulita sung ong po. Lapen me heno azir pita cetong po. Sitame lahaya son pen chingrai ponangchi puta Professor Ranjit Hanse pen than paripo. Pini itu Tendam long, harong penwang po di Government College long, kuan lo nang basket distinction. Anto na subject na letter, seta first year long masih kilo nang feldet. Kusol si distinction nang kilong sole first year long feldet lo pulote, ala atumbang ke ladak kanghong promo sumar tum inun bahini ake hinu tum pen jelang dun si alang sitame tekser bang seta hekdun dede ake hinu tumbang sampondet. Lasini lagi pukang tumbang ke kongciri itu masong sido nanji muni lokacari osomaratum kongciri itu inghan long sido setan kaita abang naiplo terti nandung nang rai nang jil potum drak sota hai hor junta hai akaprek biri mong tahai setan nang tumbang kai kita akhirnya set pen sido nanji inghan cinglu nang ne lokacari bang fokus nanji. Ardo, media kehai tum hansa curug parlo. Apen pini homkuruar ni niritum dak Owechari ME School along kaching rumah thegela pohen lo ni tum along bangkrip ho MBBS के पास दो मैट्रिक के पास दो हायर सेकेंडरी के पास दो लैब टेक्नीशियन के पास दो लसे अलग तुम भान अनिंग पेरुंग ये भान ओवे के मी तुम भान कप किरुंग दुन जे भान नि तुम के सार तुम चिंगुम सी अलग तुम भान सर्टिफिकेट लपेन पोहो हायर वाक लो लपेन Anso sega pa prank hui fansi ni tu pini dak chingrum lo. Apen nin tu malong Professor Ranjit Hanse do, apen Professor Hemphi Terangpi do, Government College pensi Government College pensi rang tum bang lo. Asini tum han jume sen alam
ning parung alam ni tum hanang khante kang lo selang tum hanang choro par pig lo pendang rong organizer ni tum arong asar masi lokesor tok dia lang thang initiative thang tangkap pen rong mekar tum doan da kesar tum doan ni tum chingrum si la so ajai mek ni tum papleng khek lo masi la sonok thang ni tum kewang alang arni jain tum premji puson si ling aro chipat thek lo athemani tumarong pilingen ke nikan phokep kep chok lo masi ni tum langsung sih kapal perang yang fansi ni tum bori lo apa ni tum arong sekolah yang fan school na tu apa kapal hina tu kapal perang yang fansi ni tum lai ajai make ding pon lo si di rong yang phong rong asar lo ni mereka don parui sira don serkep do kami perang mason matric ke pas dah high secondary ke pas dah BA ke pas dah lahai bang ni tum awak sai kilong le masih bipon jala bipon utame an pati thelang la si pining pen ke ni tum cheng pon lo si mekar do an kan do ka vi nak cerak nak fitu dun pen pini la high secondary la pen matric la pen high secondary BA ke pas doctor engineer ke pas tum pan jamin ni tum archu ponong lo bang kre ho tum pan si kiwang hilang ani hitame ni tum mason archu pon bom ji si aprang bang ke ni tum la sai wardes avida posi tingrum tek avida posi archu ponong la jalo si kiwang hilang bang ke sprang bang ke ni tum archu pon bom ji si pini nang tum cultural nang chitong dun pot nang tum hada sira kardom pisi nili rong yang phong rong sar in pen nili kam the dan sinin gai kardo ladang tum rong yang phong don haru susi don do arat do ha 1974 pen dagarong nang senglok pen la pini son jai mek batia program ki meke kidam tangan ki ding delang sita pini si pang cheng lo ladak pen dat han lo dak HLC pen cheng lo higher secondary ki pasatum doctor ki pasatum lahaya sumar phan future phan la tum phan ningkirung dun hisap late kachali somar phan ajat punoi sita kachali o somar le aningrung ra chali thek pulote mo thi rong phan long ri phan e khai phan ali duji pumat hasi la kachali specialist la kachali tum phan wat sai ki pi aning parung dun yi phan si pi ni la so program ki ding ke 1989 2 October Gandhi jointi ahut basin itu panjang so prang krem bom mahasur bangke nan mur tingrum ri aku na situation ta only class 10 panwala asu ke chal dan welang komlang class 10 but 1989 continuous prang so bang putis bosor pi 25 bosor 25 years of peace no go ke cheng thunu na ke ni le ke cheng lam bali so lam bangke prang daga prang rong asar pi village committee rong phang village committee du sumri village committee benar upload nasib benar present dum village facilitation tiba non song bang putis bosor da no ore da pesi non akunon nakiru thu salam nang kiru ban aku sanda stamina aningkan tin bi bomi pusin dum dum teng hai prang dam lang bang dep su ko la dep du kok pustami non bang ke ko puthot de teng thulop ke teng na gas by pinban continuous kan ni pan boribu masin la solam an pusin ni ko Lakhakre Troxy Socheng Thenta MAC constituency angkang Jasamet Kohora Soil Conservation Division ke Parlo Balizuri angkang Borzuri Soil Conservation Range Asahemalong Kasalok Wek Nangji Akinang Bangsua Range Chalong Arranger Lake 22 Hem Perangke kahumri da mahut choko maratum nang ke thang na tengke sai hem ta kahenu ason dopiklo choko mar ka boha hem ta kahenu sai de lapen a hem ta ki bihe ka jok choko maratum ke dua thai ka we ki sukta thepik bangso sa hem ke ASDC sarkar hot kim chot anlet lapen congress sarkar hot ke boundary wall lapen guest house an ke nang pilo montanon BJP sarkar hot ke ajat asaita avela Lasi Prabjin pen kasalok ji aphan claim klelipute kahino et ji aphan dera delopusi niletuma pherang ke rangsina be ka humri da mahot halada kido achoko maratom pen nang te thandu
Kardom aprang se kaching hon kanias channel klang wer salang do karbira do anphas tami nili rangsina be hin penale tumphan ninga klong pen kardom nang pajir thula nasipini nili nale tumphan isi kinang sot abirta nang paklang kang tunga bangke lalo jasime non nili kido la bangke soching 17 nong soching dhenta constituency lo ladak balijuri along sidolo lasi lapula nili phi la bangke Kohra Soil Conservation Division under Ladakh Balijuri Soil Conservation Division along sinidinon Soil Conservation range long sinon nilidolo la silabang so dimlong akinang sot nani tum phanili na pachini kangtung mate karbiang long arat phane pachini kangtung anpartame autonomous council KACC atum phanili ki pachini kangtung alam thebang ke lapulo anparta la Soil Conservation Prabhat Chandra Taro alang li phan sami jungjunge pachini kangtung anparta dakla local MSC kacherong BP alang li phan staminili alang li constituency aputhak nili ka pachini kangtung alman thea kinang soddo la so yuni sinili pini ladak nang kahumri lo la si pini nili ladak nang kahumri pen isi ningduk pik la puson tadu anparta non BJP sarkar nang chari dat pen dak itum karbiang long pasami pinang an kaching thura ason awarmon ke kadok vitamela ke chichar et mate chini era son si dolo poi phis tamila dak isi ke manghung mi ason bang nang tu phani lipini na paklang po nasi jasimet bet la dak bangke la ke balijuri soil conservation range lo la penan partal la pula bangke towar pilo la bangke asamala penon nangkele jia towar lo la asamala tu penon nangkele jia towar lo anparta la bangke la soching dhenta arat bangke la heno towar pilo Napen la Karbiang Long National Highway ke laheno lasi ladak isi non mat ke towar nang bonang pring feda lang pasi non mat ke la babi bang eng ason lo sitame mo towar yung sinang bonai tanglo purjangte la bangke towar pilo lasi towar pilong amasi 1 meters putavelo la bangke la towar long masi la so banduri wal do cox tami mo jong si towar nang tanglo putangte la office phans tami isi katura mate isi kan hok do kogi la tami isi lo anpar tami ladak nili nang kahumri pen isi kathek dam thulong bang ke lalo masi cameraman phani lila la balijuri soil conservation office ke paklangi phansini li chuningri lo lasi la hello nale tumlang tha nale tum kathek long pen nale tum ko pitong non rata tu mathai gine lasi pini ni nale tum phan isi ke klar dak panang pachini kangtung bang ke lalo jasmet ladak la balijuri soil conservation along bang ke ladak office kelang pen mata non mat ke hala hai office system la pen ladak ki claim ki dam ka do ka wi ans tami la ke ban ing an parta ladak bang ke isi all model designation se ka do ka beta la ke theklo la sile tum chini dam lo pulo tangte ili tum sui matha dam lo pulo tangte ladak bang ke nil tum dak nang ko humri pen inot bahni dak hawar la pen dak te bokte rai tum nang thanu na teng pulo tangte ladak la so office bang ke hak hol pele tum puden te ta chaklo hak mela SDC a sarkar nang chari hut council long SDC atum nang chari nang ke do husi la so office bang kim chot pusini tum arjulong mate ladak atum pen sami la sonsi kladak pen nang thandun lasi nilin nang pingkhat bante nang tum phana isi nang chuning re dangkang tum bate kladak pen nang paklang thukang tung bang ke lalo lasi non la SDC na tum nang sarkar nang chari hut pen ladak isi office stami hala suhut kim lo la penan parta hapulom tami la dakido chokomar tum hans tami ladak isi lason I stop hem lason kim pilo an parta me non la congressional la BJP sarkar bang ke lage isi development ke claim pick a sarkar lo nil tum kado vitame la bang ke il tum chini lo buwai pisi tami ladak la balijuri jasimen la balijuri soil conservation range office along fan bang ke thangnat tami kaching thura warmon anpar tami ladak development na phana kele leda bang ke la bang ke isi mahung me lo pasinil tum pen jongdamji development hot super development hot alang lim tum tami ladak jasimen la balijuri office fan tami na tum kilang pon asai na tum deng ponlo pujang tang te ladak ili tum kachilang pen ko antong aki meji ne ko antong ladak hawarat pen tame ningkarong yini la bangke dak nangli tum si chinilo la sinili thum pen hin pen ka chini ram kang tunga bangke la pulo ladak office fan jasimen la balijuri soil conservation office long fan bangke frabjin pen nangli tum ladak kaching thura warmon nang pale tha anpar tame ladak bangke non matke highway tame tangpo highway yong si munang tanglo pulo tangte ladak bangke isi ladak bangke itum highway pulutang te ladak ke ajat amrita wangi des bides amrita wangi pulutang te Karbi long office la pen ladak akaprek ladak golagha district office anparta medak gonagaon district office pen osi pangbardam lupang te itum Karbi long ma office bangke kachilang pen tabi therak mimi la puson do lasi la bangke ilitum Karbi long autonomous council to man la bangke asai chi envek nangi la kya kinang sot la so lalo
lasi laso office lo phan ke prabjin pen kaching thura warmon kaching thura tumanang palera da bangke isi me sen pen dak nang klem tha puse ka do ka bi hawar ara tum pe sami chuning re lo Tang tenon malam zopora phan birita mo ingtonic sina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদিবেটো কমলাৰটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mo phir puthot birita lo wang thuik lo. Lakha kuresi Langpher constituency ke parlo Rashtriya Bhasha Hindi High School along lapen ke Rajapothar Higher Secondary School along HSLC lapen HS ke pas ari soi jang tama phan kar chopo. Bangso kar chopo na maya long owe kimia tum an so se tok langa hin ke charlia hin ke paprang do thek chia phan bangso kar chopo na maya long ke the kiding lapen Langpher local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council along ia Maduram Lekhe ahin pen bangso kar chopona maya long ningjepo HSLC lapen HS ke pas ari soi jang atama phan kar chopon amaya long kado kave bang pharo isi so se ari soi jang atama phan ar chopon bangso kar chopona maya long aluhi sarpwa mana pen Langpher local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council along ia Maduram Lekhe Bokolia Municipal Board Chairman Hem Singh Teron Langpher VDC Chairman Naren Killing Langpher BJP Mondola long Ameipu Dor Singh Rongpi lapen Rashtriya Bhasha Hindi School along Headmaster Lothan Bang lapen Tiwa Association along Ameipu Chunbang atom che dongtonsi bangso kar choa jamek mesian pen pechutpo Halo nilitum lapuson program ke deng kono pangke sumara tumhan aninge parung lo high school tin sinili instruction pilo headmaster ba principal lapen ke SMDC tuman phanta nili instruction ki pido je high school tin dame la metric ki undu no sumar lapen higher secondary ki undu no sumar tumhan ko hoi pa vet pestame karcho program deng nani la loplo dang te non ke charli bomo sumar tum class 10 charli bom class 9 charli bomo sumar tum ta aningo konjo so athepi pensi nilitum lapuson asaita giteng konlo lapen sumar dum tani arong pik lo aprang lapuson amai alang itum je pheklong litin lang the teacher tum tani arong pik lo si nilitum la so amai giteng kono bangke sumar dum phan ani ni parung konje phan sini tum claim ponlo lapen ke peneng itu metric ki un itu result lang namlo pulo dangte nitum dang lang fera long ta percentage metric lo lapen ke higher secondary ta rason thorlo ke pas percentage में पिक अजे निंगारों पिकलो नापेन के इसी कचुरो कांग तुम वाला मांग लालो दागे लितुम लंगफेर हवार लितुम CM सर डॉक्टर तुलेराम रोहांग खान कचुनिंग रिपोनतेंग दाग लितुम पेनांगन हाई स्कूल दो लहाई हाई स्कूल अबांग अपग्रेड कुरिसी हायर सेकेंडरी पिनांगी बोला सोतेंग पेन CM सर का दाग लंगफेर रापान nilitum kachuning ria teng pen ke proy teng pen on higher secondary pinani pupon lo asu sumar metric ke pas ke o sumar tumta kidu kila au sumar tum sitame ladang ma admission chanong lo kali pulodang te sumpigi kidu ga tuma bangke sumar tum han admission pen nami naso kharcha ta pen an alang tuma ki sumbuji sitame non theklong lo da sisi higher secondary non hedjon langam ku da sisi higher secondary school lo si bang pharo isi sose bang pharo sira klike bang pokep lan anedo asomara tuma bangke nana kimi kangku aso higher secondary ka walang itu admission long la higher secondary ave pusonte nane dipu government college ta ho nane rokasen college ho thongnobe college ta ho hola dak se lang tum chokha pro nge hola dak ta admission keno somar tum duk pigi ase seat long le la haida pinana ki sungri ta me pini la pusona ki sung nitum dak lang fero lo bangke te thekong lo ning charong pigano nitum kadu ka vis tami pen guardian tum ta nerong piglo sudah non higher secondary Rajapothar lo tami aprang high school tami non higher secondary kudat pen ke lada tami ada high school itu metric ke pas au somar tuma amasi da admission elong
সিমেট্রিক লো আজি আন গেমে নি তুমলা শিক্ষানাত abang nili initiative en lo ephe hai sumara tumen lo future abangke society backbone asi basoteng bezini bunda bori ponmomo ebang ya ni stame la শিক্ষানাত abangke paching thu konje thano abangke nilita bori ponmomo হয় আজি আমাৰ ৰজাপথাৰ সদৌতীয়া ছাত্ৰ সন্থা ৰজাপথাৰ শাখা যি আমাৰ কমিটি আছে সেই কমিটি আজি এই 2023 আৰু 24 বৰ্ষত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষাৰ্থীৰে আমাৰ এই তিৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চতীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে তেখেতসকলক অনুপ্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে ইনস্পিৰেশ্যন দিবৰ কাৰণে তেখেত এই প্ৰতি বছৰে আমাৰ এই শাখা কমিটিয়ে হওক বা ৰিজনেল কমিটিয়ে হওক বা জিলা কমিটিয়ে হওক প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন হয় এবাৰো আমি ঠিক আগৰ দৰে আমি এই ৰজাপথাৰ সদৌতীয়া ছাত্ৰ সন্থা শাখাৰ উদ্যোগত এই আমাৰ ৰজাপথাৰ যিখন আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আমি তেখেতসকলক এটা আদৰণি জনোৱাৰ এটা অনুষ্ঠান আমি ইয়াতে ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ এই মঞ্চত কাটি দিব এইখিনি আমাৰ যি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত আজি আমাক আহি পেলাই অনুপ্ৰাণিত কৰিলে আমাৰ এই লাংফেৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ EM মধুৰাম লেখে ছাৰ লগতে আমাৰ গণ্যমান্য যিসকল ব্যক্তি তেখেতসকলে আহি পেলাই আমাক অনুপ্ৰেৰণা আৰু যথেষ্টখিনি আমাক সহায় সহযোগ যি আগবঢ়ালে তেখেতসকলক এই মিডিয়াৰ যোগেদি এই নিউজৰ যোগেদি আমি তেখেতসকলক ইয়াৰ পৰা আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৃতিত্বৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল তেখেতসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ এবাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ক'ব গ'লে যোৱা বছৰৰ তুলনাত যথেষ্টখিনি আমাৰ ভাল হৈছে আৰু তেনেকৈ আমি আশা কৰোঁ পাৰ্চেণ্টেজ গড় হিচাপে চাব গ'লে আমাৰ লাষ্ট ইয়েৰটো আছিলে 63% আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত গৈছিলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু এবাৰ আমি যদি পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 78% আমাৰ ভাল হৈছে আৰু বাকী আশা কৰোঁ অনাগত সময়ত যিখিনি আমাৰ হেৰি হৈ আছে সেইখিনিও আমি পূৰাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যোগেদি আমি যিখিনি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপকামিং কি হয় আমাৰ এণ্টায়াৰলি আমাৰ যিখিনি ৰজাপথাৰ অঞ্চলত যিখিনি আমাৰ তিৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই 23 আৰু 24 বৰ্ষ প্ৰতি বছৰে যেনেকৈ উত্তীৰ্ণ হয় মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত স্পেচিয়েলি আমাৰ তিৱাসকলৰ বাবে এইটো অনুষ্ঠানটো কৰা হয় যাতে যিহেতু আমি বাস কৰোঁ এখন কাৰ্বি আংলঙৰ নিচিনা এখন ঠাইত আৰু আমি হ'লোঁ একচুৱেলি সঁচা কথা ক'ব গ'লে আমি চিডিউল ট্ৰাইব মানুহ আমাৰ সমাজখন আমি বহুত পিছ পৰিছোঁ অন্য জাতিৰ তুলনাত আৰু সেই বস্তুটো আমি ধ্যান দি পেলাই সেই কথাখিনি আমি নজৰ ৰাখি পেলাই আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কি আনৰ যি ধৰণে আনৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল যেনেধৰণে পাৰিছে আমি ST হিলছ হ'লেও যাতে আমিও যাতে পিছ পৰি নাথাকোঁ সেই এটা এজেণ্ডা হাতত লৈ পেলাই আচলতে আমি প্ৰতি বছৰে আমি ধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰ হাতত লওঁ Tang te pini garbi prime to biruta pangke kang tonik long kado kabeta me do me thak me kurwang